Mentaka sini khat para tarik jong bena Agos ar hajar pusan. Nakaliang jong kaseng KSU rengkat lem bat kaseng Enyasu. Kilaya penlong ya kajing yaki daka basyong ke lain mengor. Hakmat jong kayeng assembly hapo kendailat. Akane kajing yaki kebajai jai daka basyong ke lain mengor. Nakaliang jong kini kiseng kilapan pau daka basung kia mensim pat daka basung diau. Bayade bat kajing jong kijing wan rung kertap jong ki bar jela nakapor syakapor pat kumcuru naki bari klem ki kot kisla ki babet ki babyang bat klem ki kondon ain ki baskam nakaliang jong kane ka sorkar jela pat susu nakaliang jong kini kiseng ki lapan pauru ya kajing don kampalat ya ka LP hakane ka jela ba ya jongi banla bante lakam yakini ki jing wan rung kertap jong kini ki bar jela hakane ka jela ba ya jongi bat kini ki jing dawa nakaliang jong kini kiseng kilayat bun bun teli kisnam Andre nakaliang jong kane ka sorkar kilya kulut kilya mala bat kim sut nyau bat kim khen kor nakaliang jong kan ka sorkar jala bi jungi ya ki jing dawa baya de bat kamat jong ka LP nakaliang jong seng balang baper na kan ka jala bi jungi Hakban kong shop kuha ko na ikabli ya baro kini kot jong seng kibala ya poi rinti nadu mene kan RBG mesni bat kumjuru ya giwe ki Parado Parstam di bay kitkam na iseng di baper kum ka FKJGP SNYF bat hitu ka jingdon rekat kejungi hadu mene kelar baje hadu mentak no paisngi kalong gege gi ban peni sika perthai ba kum ka cai benriu ngilong kawai bat ngidon ru ka cikit kle na ka banta ka kya ka son ka yap ka im jong ka cai benriu hamtam ha ka bai dei bat ka mat jong ka jiwan rum lai lan ka jiwan rum kerthap jengki poi sisngi hakane ga bri ga bai ga bri nyutrap ka jongi ini ka jingalang kadi ka belapan be ka North East Students Organization bat kani ka jingalang mdei bagalong tang hapo sorselong ndre ka longru haki wei gi nong ba jengki nyutli gi jela than stay lamingi ka hapo Aizol Itanagar Kohima hapo Imphal nata hapo Agartala bat kini kejingelang kadai berpesau sang sorkar India bat menjuru si sorkar jela lengba kesatri juga nisu bakum kijai benriu trai muluk tiba syong di basa akan ingatan satai lam ini nyimla leleru yang pediang ya kejingwan song sengan kejingwan le don bor kini gimendia sisni ibalong trai kli hari jongi bakum juru haki wi jela ngi bagi labat yo lakam sensyar bagi kabor nadong sedong kebelapan kelarin pagi trai muluk bat ban perkelai ki kita di second class citizens tengah aku beli kerpang epi borok pilai syong nadu menegasni bat yang perta Islam inau KSU dan perta long live subhanahu Yesu Islam KSU Islam KSU Islam KSU long live Yesu long live Yesu long live Yesu macha perang dia haswa pengin poi no syakabawai ngisong sarong ni bengin dekat chairman jangan North East Students Organization kepada seng kebapit nam ta kabha kamiat jigi rulum jangan than stay boro laming than stay lamingi merita boro ing etep by day iba Samuel Bijarwa ibala day teng rumun syua kami president jangan kasih students union dengan subaban khot iba Samuel Bijarwa bain ai ke jikran ke jungi akhwat jungi boro lang Pak Samuel Samla Donald Thaba, belong General Secretary jongga KSU. Samla Lombok Starwell Marngar, belong Presiden Klidu jong Kakasi Students Union. Kinokit Kam jong Central Body jongga KSU. Kinongelam jong Seng Bahalang bidan rengkat hangni ipa Dondi Khongsit belong Presiden jong KFGGP mat Kinokit Kam gijongi. Basadun Bela belong Presiden jongga HNYF matki nongelam gijongi badan bok khar belum presiden jong hitu barki nokit kam gijongi badia brokan ki nokit kam ki nongelam na ki unit na circle fair blaya poi hagani lumpum mentakasngi badia snok tilang barka North Eastern Organization hagaba Kakasi Students Union kadi gawai na kitanan ki bakran bor hapo jong kanesu kumblong Samla Donald Thaba
Bamata kasngi kajing esong kani ke demonstration kani kajing penpau ya kajing persyak ya kajing ruper tap jing di barjala kamdai tak kani selong hendrai kadai haki nongba jong ki jela jong kathan sti lam mingi hi brokowe bergani ke kasian beningkong rela bon sien le keren ni kani ngamat ila penpau ya kajing kum ki ret pan ya kedu na kajing ruper tap ni ki barjala hakani ka jela jongi barkum joru hak than sti lam mingi hi brokowe barkum ka jai benreu ilai kedu ya shibun ki jinge hagoi dai barka jingru kerthap jingi barjala ka history ka peni ba ka penpau banda du kisna memenchwa ka jela ka jongi iradan ka jinge ka bopun ba na ka jingru kerthap na ka jingru tu jangi di gibreu nang the na po Bangladesh haus nam khat khandai spa nyum khandai haus nam khat khandai spa prapunyo khat khandai spa khandai pho khandai pui khandai puar ter bad hadu ni khramat mementa kajai beriu jangi haban yami banyale ban persya ya kan dia gajik persyang jong kini nong rum tu nang the na po Bangladesh man kini ya ka kamai gaji man kini ya ka khando ko siap nang hagini gi khandiat sngi nang hagini gi khandiat teo ngi bagi seng balang kendup ka KSU ber kimi seng balang haban kem ban bat ikibri wan nabar klub gido ni kot kisla ban lasoso begini gibri bawan babon gidehi nang thina po Bangladesh wan rumtu wan persyang marungtu seni sipo region ni ke jai bendiu apo Tripura kila kala gidet pa Assam ni ba itrai muluk hagi babon ki caka kila kala long gidet pa hala ka jong kajela ka joki badan bok hang ne hapo gari jungi hapo gajala jungi lingba ka jingele joka KSU ni kisna moment shwa ringkat bat kajing kersan lang jong pai ba ka beri nyu trap idang long kum ni kum bangi long henry ngimla ban sosngan bangi shok diktino ring haban mi banile nagaway ko por sa buhay pa ka KSU ringkat makanya so kalau keren ini kamar lah bon teligis nem lah pau teligis nem hari ke sarkar India bar ke sarkar jela kilek mala kilek kelut kilek bomi ya kan ke jinge men kani Hasan Tarik ngi ba prime minister jogari India abu keren agak seni lainut jogari India hang te po Red Fort po Delhi wong bagari India kalak keladur kisno githau kila keladur na kajing wadrung kerthap jingki beriu ke benawa wala puran kam ikinong rung tu ini tak intruders hoi ke sarkar India yang sukumen bo prime minister lagi kini ke jinge marka north east ka than stilami ke di kawai lagi than kabai kendu shibon ya kini ke jinge ki bawan na po Bangladesh rei mentang po abani ka kampat apo madan ayu bikin le ban khang ya kani kajing persyang barlung kibriu nakte na Bangladesh hagi jela bo pero joka than stilam mingi bro kowe ki jela apo asya ka than stilam mingi ki sauduli ki jela ka jela Arunachal Pradesh ka jela Mizoram ka jela Nagaland bar ka jela Manipur ila yo ya kata ke na lain permit lani ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 na pentrikam apo ini gejala hendrai abai kendo barki makiru girang syam jing na kajing ru perthap jing gibreo nang thin apo Bangladesh kanutam mangilei kajela Meghalaya kamamdan kono kajing ker mamdan kono ka an kapan telakam kapan yada ya kana kajing ru perthap jing gibreo galobar kanutam mangilei hablong ba pengor ba pikir barla banyada ya kajai beri repai hang ni pok geri juni ni ko kajai beri ngai keren ngilong repai ban ye pet agini gismi ikut kubor ya kata kajingja po Bihar baka election commission jogeri India kamat kerteng hang te po jela Bihar ye ta gibriu kibom itu ithau kibodan jing artatin batang kita gibriu macam mat kerteng gidon nreu pousan la ni ko bijak menriu
nyutrep indon kado arpu arlap tang ginong syak mai kerteng hapo bihar ki kham bun syak arsya laisya yangi kum gajat bendri ti kumno ginong bangina biang kumno ginong bangina sru sengai laga jong geri man ginum don kamsu ikinu ini ki an ki ban yadai ni kum gajat bendri repai ki khana kelas 12 hapo Uttar Pradesh ki khambun bania gajat bendri jongi hang ne ko sni perthai kidon kumba arpusan arpun riulang tangi khana kelas 12 hapo Uttar Pradesh tangi kum gajat bendri ni aban susu ginong gajat bendri repai idon gani kabo boleh ulai ni gari gabi tenat gari gabi tiang kadai pat yangi bania ki bania ksa bania le kat bangin ang em ne sa perthai kumno bangin yang bania le bania da iki long den ki man den ta sarkar telaban ai kita ki ai dan ne kanu blak ban ai rekam de ban kut tang hang ta era ka sarkar kam ai kanaru rengi kum jek men riu ni kum kiseng bo peru bat kum jek riu pro ko bai ni de ban yang ban peti kana bagi long den ki man den ki pateng ki banwan ki im suk ki im singan halaka jonggeri ki tangan ai kenten sai sien ngai kublai ni ka khasi zon union apa penbai ya kan ni jing syong hang ni minta kasngi bang ai kublai ru ling ba kilat thai kubor ki bai pat ki seng samna puli ha ki bai pat ki benta jong ka than sila mai pro ko bai ba penbai ki ni ki ju ki jing ya syong kalan mor ban penbor yang sarkar India bat kumjuru iki sarkar jela per bagi chimkia iki dingamat iki jura kemakta ya kayak pem jaga jeri bergejak berdiri datang naik kentian keblai sebon mat perang flurgari Islam ke KSU bat Islam upat beri nyutrak keblai sebon bleng kudu pulangi bro keblai sebon basam iki jengkrang tapi Ahmad jingi baro ngatarai Bardo persnam bedan lang ini ngilai lagi ni kendiat singi ya kejeng syakan ra kemendir po asam makunjur ko huriura Bangladesh makane kala pelong ya ki seng balang ki beper ki snong ki thau ki pek perman bat nilahap namar bingimdan kita ki an ki ba pakah ki banyada ki kejeng sung sengan jeng cek mendriu kejeng syarung bertap jeng menderi imbansi menghap long sentinel hideladir ngihap panjang apa ki kaput ngihap yang ha kisurok ngihap bandrung ha kisnong ithau bandrung ha kiyeng bagin yo banwat bangkem ne kita ki menderi ye kita ki beruntu ha kan dia gabriu nyo drap sibon ngot kanong epi ki blalong traisnong ang ni lengba ki yo ye ke epic ban anhar kam tater bagi jing kenrai jong sing balang ki di ban yak ban penting baik na kapor sa kapor ngaswa pun kan mau epi artili ki jingja ki ba kamlong pela ha jing kenra mender jong ki isu kawai kadai yang tiepo West Coast Hills agak bagi dekat juga ki isu permenmiat kidang kendra yang ikut Islam juga tu dibriu ki bawan benabar bandrung jela jungi bat kilalap ya ke epic ke jong wei briu benabar hakaba ke epic ke jong ke singkha ke jong ke dei sitarik ukala lengkot bat kaba khamso kan sha kalong bayuni briu lasna lakha husdam khat khandai spa kabamut tau briu lasispa arbusan sedam atau kejudan sih kum kata bila julak menulu beri bersiswa arpusan sedem barang biang gambar kapat barang lak panjat yang mempat mi nulit jadi kepenin begitu ikut Islam kini ikut tok ikut syukur bat lada kalau kum ta ini kibri om dei tambi kidi menderi bertemu benrutu segejela jongi ndrei kebakam serkai yo kidai penban itu virus niu inong le beman di bala sawat aki gejela ndrei kiwan mendri dengan sejela jongi nomor bengilong lailan bat bigisuk Meniyo ikom Islam. Sakawai pat kejingja kalau ngapori boy district hakaba idikot ijongi kelayo ban bak yo wei dalal uba sim dekat pisah ban penrung tu yang kita gipoi na bo asam ban kam khamso pelan su kalau mutau beriu ulasai da ka ID card juga police department ban ngimtip la kadai ka basisha dan ne kadai ka bathok dan re kanong epi bakum kini ki ilong tiba kalau kau kata silent war, lekat mak kabar jar dia kejak benderi kejungi. Bat hadian juga ni kejingnya lang. Doai, ba kejing perking kejungi kan namkut ang ni ringan ong epi. Bakum ki dekot juga kejak benderi, kum ki pordo persam dan cik kli kejak benderi. Ngin kapan kelan susu kejing pahara kejing perking, dia menjur dengan menjur para dekot. Maca perang, maca perang, maca perang.
Islam dikasih, Islam, Rikasi, Islam, Rikasi, Islam. Rikasi, Long live, long live, long live. Ya Umendir, ya Umendir, ya Umendir. Pardo parsam ngilapai no semua jangan digajing lang. Ngai ku beli kerpang yang pi barok ke dekat ke bawah nak keleng ke beri hunuk terap. Nek circle sikit tengah terkam ke baper. Ke bawah benda sim mentah ke digajing lang. Iba Samuel Bijarwa, beli chairman jangan North-East Students Organization. Di dekat kinanya lang di dekat jaga FKJGP, HNYF, itu batui kiway, hirupai ba, ibelai dan rekan lemang dia ban i ke jikso halor jikso kaya ke riu ke jek benriu. Di perlok lagi lang patai kubur borok ke badan lang ini. Datang lagi kintian macam perang keluar kari Islam upat ke beri terap tu ben kurkulang ini ke jingalang kalawai.